чуноне ки шумо аллакай аз наворҳо ва огоҳ гаштед, масъалае ки имрӯз дар конференсия баррасӣ мегардад, суҳбат дар атрофи филми мустанади «Хиёнат» ки ба фаъолияти тахрибкорона террористии собиқ ҳизби наҳзати ислом бахшида шудааст ва ногуфта намонад ки бозгашт ба ин мавзӯъ тасодуфӣ набуда, мо дар як шароити бисёр ҳассос қарор дорем ва тамоми кураи замин дар ин вазъият қарор дорад ва ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ Тоҷикистон ҳам аз ин ки дар канор набуд, ман дар назар дорам омадани бемории вируси коронавирусро дар назар дорем ки тамоми мардум андеша ба сари ҳамин масъала ҳаст. Масъалаи чӣ гуна мо аз ин вазъият баромадан, вале бибинед ки тарафдорони ҳизби террористӣ экстремистии наҳзати ислом дар хориҷи кишвар аз ҳамин масъала худро дар карона нагирифта мехоҳанд ки дар ин масъалае ки доғи рӯз аст ва доғи миллат аст барои мо, онҳо мехоҳанд ки аз ҳамин масъала барои худ як бардошт кунанд. яъне аз оне ки беморӣ ба сари миллати мо расидааст, онҳо хушҳолӣ мекунанд ва камбудиҳои моро меҷӯянд ва бехабар аз он ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, ситоти ҷумҳуриявӣ дар вилоятҳо, дар шаҳрҳо, дар ташкилоту муассисаҳо ташкил карда шуда ҷиҳати пешгирӣ намудани ин офат ҳамарӯза корҳои муайян анҷом дода шудаанд ва хурсандона бо асари ҳамин иқдомот пеши роҳи беморӣ гирифта шуд ва феълан ин беморӣ зери назорат қарор дорад ва рӯ ба коҳиш дорад. ма гумон мекунам ки рӯзҳои наздик, моҳҳои наздик мо аз ин беморӣ наҷот хоҳем ёфт. барои фаҳмидани ин масъала моро зарур аст ки як бори дигар ба гузаштаи 30 солаи кишварамон як назар кунем. ҳозирини гиромӣ, фаъолияти 30 солаи ана ҳамин ҳизби террористӣ экстремистӣ ки бунёди он фақат тахрибкорӣ, харобиоварӣ ва ба сари қудрат бо роҳи зӯроварӣ омадан аст, дигар кори дигар дар назар инҳо надоранд ва ногуфта намонад ки фаъолияти ин ҳизб аз солҳои 70-уми қарни гузашта оғоз ёфта буд ва солҳои 90 вобаста ба вазъияти ба миён омада барҳам хӯрдани собиқ иттиҳоди шӯравӣ ин қувваҳо нирӯманд шуданд ва аз беҳокимиятӣ сӯистифода карданд ва корҳои худро роҳандозӣ намуданд. ва агар ҳамун соли 92-ро агар як борга пеши назар биёрем, ташкили аввалин майдонҳо ба номи майдони шаҳидон аз тарафи ҳамин ҳизб роҳандозӣ гардида буд ва тибқи нақшаҳои таъризишуда аз рӯзҳои аввал ба машқу тамрину мусаллаҳшавиву, яъне нақшаҳо аллакай пешакӣ таъризӣ шуда буданд ва дар ҳамин филм аз ҳамон давра то ҳозир чун як занҷира тамоми фаъолияти ҳизб мавриди таҳлил, баррасӣ қарор гардида, ниятҳои шуми ин ҳизби террористӣ экстремистӣ равшан бо далелҳо аз забони ҳамон нафарҳое ки худ собиқ аъзои ҳамин ҳизб буданд, роҳгумзада буданд, пушаймонӣ карданд, дар ин филм оварда шудааст. ҳозирини гиромӣ, дар бораи ҷиноятҳои гӯшношиниди ин ҳизб соатҳо суҳбат кардан мумкин аст. танҳо ҳамон рақамҳое ки расмӣ ҳастанд агар рӯ биёрем,
یعنی بر اثر فوجیه هایی که حزب نهضت اسلام به سر مردمی تاجیک آورد، زیاده از 150,000 نفر همشهری های ما قربان شدند، 55,000 نفر کودکان یتیم ماندند، 28,000 زنان و مادران ما بی‌شوهر و به اقتصاد کشور زیاده از 10 میلیارد سومانی خسارات وارد کردند. تخمینا 2 میلیون شهروندان به خانه و در و به مکان مانده بودند و ترک وطن کرده بودند. در فیلم درباره خیانت‌های از این هم بزرگتر نیست کردن عالمان، ژورنالیستان، سیاستمداران از جمله محمد قاسمی، سیف افردی، یوسف اسحاقی، منهاج غلامов، آتاخان لطیفی، کریم یولداشев، کرامتالله قربانов، محیدین олимпур، ҷумъахони ҳотамӣ، хушбахти ҳайдаршоҳ، این نفرهایی که در اینجا نامبر شدند برای تربیت کردن یک نفر از همین گونه متخصصان 10 ساله ها ممکن 50 ساله ها وقت در کار بود. ولی ببینید که هدفمندانه برای ترس و وهم رو در دل مردم جا کردن و قتل و کشتار اینتلیجنسیای پیش قدم دست دادن و میخواستن به همین راه مردم رو یعنی باز هم با ترس، هراس، یأس و ناامیدی بیارن. ولی خرسندانه اونها با مقصدشون نرسیدن. ولی این خیانت هایی که اونها کردن در تاریخ ثبت شده است و هیچ وقت از اندیشه مردمی ملت تاجیک از کشور ما هیچ وقت زدوده نمیگردن. اصلا اونها نیتی آباد کردن کشور را ندارند و اونها یک مقصد دارند، با راه زورآوری غصب کردن قدرت، چون که مردم اونها را طرفداری نمیکنند. و وقتی که سال 1997 اونها را دعوت کردن آمدن به تاجیکستان، من فکر میکردم شخصا که اونها آمده در نزد مردم شاید در همون میدان شهیدان در نزد مردم توبه میکردن از این فعالیت های تخریب کارانه خود، از این خیانت هایی که هزاران هزار آدم را به خانمان کردند، مردم را غریب دولت های دیگر کردند و همون گورستان مهاجرانی که در افغانستان است این ننگ ملت تاجیک است و به شرافت همین سیاست خائنانه نهضتیان همون گورستان تا حال ارزی وجود دارد. ولی متاسفانه از کار کرده خود پشیمان نشدند، در نزد ملت تاجیک عذر نخواستند، بخشش نخواستند و تا امروز این کارهای خود را ادامه داده ایستادند.